Omuzano guzanirwe hacayi cha Mwizi Secondary School aho shitweka cyo kubanza chwiratine timu etebere ntahiyayo kandi omushitweka cya kabiri timu ya Mwizi niye bandize kuteba rero kabare karugenyuma okuteba gori birukahwa gori biraharyemwe. Omuzano gubire gutebekanisiibwa Charles Ngabirano wabire MP wa Rwampara oyehire yo kushajika entaranta z'eminyeto omucyanga eki Gambera ati demand driven amani ngatera no bintu binji konke kintu cy'empira kijire cyaba prominent mnongo kirigire mu cya abantu bona n'ubuzani bagishaba kandi hatishangira no mubyara abakazi nabone bazana impira je bigere so nagira ndetse kizwe aho kuzana umupira no bakashaba umupira na ndetse kamaza at least nchiyambeho tumanye ngo imyaka yejesha kandi nza kucegamo niza kuba ninchega nza kuro kukira akole cyakora jimunonga ntujya kucyongera. Ngabirano hona shagikire timu zona ezo mpira mu cyange cya Rwampara East ezahire mpira kubasa kutungura ebyemizano imipira ine demand y'amani buri muto kuzaho onarebo mpira so asharamu ndetse kizibuce impira y'abana bashimiye kuzana mu byaro bakaba bajine reka nchimare umurundi gumwe so ngizire mpira minji munonga ni ekuza kumanaka emyaka najireta mpira bagwa buri murunji twashamo mpira murunji konka hanyuma wene sabusite zitabanunja aho nzo zaturetera mpira batwangura ndabakabata kanse twagusinga ibirahe kandi gol zona zatewa abyaba kabiri ebyo bikiryaho enkome n'enkome z'abiruki betabiro mu mpaka zo kwiruka ezibire zigenderire kumarire kanisa eyakishasha Church of Uganda okwiruka okwetabirwamo abanyabutegetsi abahigira abantu okugumana betaba mu kukora ebisasayizi okwiruka amwe no kurunda ndesente eje kanisa mugireba n'undi munonga yabe wire reja kube kanisa nundi okusingayo ondiro mu Rumbara City mwenu nimbasima kandi nsima abatebe kanisa abo kuba twatera ebinyonyi bingi nibare rimwe tujaha twatagase mbiri twakore ebisasayizi ekikumanyisa ngu twabinga endwara okwiruka oku ninga marathon egi etekatekirwe okurundanira ebyo ebirakwasa okwombeka ekanisa yitu nyamurungi kanyokanwa kagamba nguzire t-shirt kinana ezo ni miliyoni 1.6 konka mbire ni mpagera nunde ene nargira fundraising kabahereza miliyoni 1.2 ejo kandi yo ni mpagera ninsiba ekintu eki kyaki eorganizingire kureba ngo abantu bijaha nkuko watureba tukabasa kuzaho tukakora exercise wabanu tureba nde Edwin Ram na Era Chiza.